Hi, I'm Ellie. Zdravo, moje ime je Ellie. U današnjem videu koji sam pripremila za vas, pokazat ću vam kako efikasno da učite nove reči na engleskom i proširite svoj vokabular. Reč nature, priroda, će nam poslužiti kao osnova. Slika će vas voditi kroz Ayers Rock, kameno brdo u Australiji, i to uz pomoć aplikacije Google Earth VR u Oculus Riftu. Let's go! Krećemo! Jedan od najboljih i najlakših načina za građenje vokabulara je da datu reč, u ovom slučaju imenicu, naučimo i u drugim oblicima, odnosno kako ona izgleda kao pridev, glagol, koji je njen sinonim, odnosno reč koja ima isto značenje, ali drugačiji oblik, koji je njen antonim, odnosno reč sa suprotnim značenjem, zatim koje su to fraze ili idiomi gde se ova reč pojavljuje. Ukoliko i svaku reč upotrebite u rečenici kao primer, i njihovo memorisanje će biti efikasnije. U prvom primeru koristit ćemo reč nature, priroda, kao imenicu. I like spending time in nature. U ovom primjeru nature znači predeo, klima, okruženje, a u sljedećem primjeru broj 2 upotrijebit ćemo je tako da označava nečije karakteristike. Learning foreign language is difficult. It's in the nature of things. Sljedeća reč je natural, prirodan. Ovo je pridev, adjective. An earthquake is a natural disaster. Slijede sinonimi. Kako još možemo na srpskom jeziku da kažemo priroda? Na primjer, neke od mogućih reči su klima, predeo, okruženje. Na engleskom mogući prijevodi bi bili environment, landscape, view, outside, country, and so on. Reč suprotnog značenja od priroda bi bila stvar ili predmet. Ekvivalenti na engleskom su thing, object. Fraze u kojima se reč nature pojavljuje su human nature, force of nature, mother nature, second nature. Speaking in English became second nature to Anne during the years she spent in London. Jedan od idioma koji u sebi sadrži reč nature je let nature take its course. I think you should do nothing and just let the nature take its course. To je sve za ovu lekciju. Uživajte, pogledajte ponovo, kliknite na like, subscribe, ostavite komentar ili mi pišite na ellieandalex@gmail.com ukoliko imate pitanja ili sugestije. Thank you for watching. Hope to see you soon. Bye bye.